Dobro došli ljudi! Danas ću vam pokazati kako da nabuđite klip ili poboljšate klip na bilo kom Android uređaju. Malo ću požuriti zato što ja ne mogu da izbacujem klipove od po 15 minuta, nego ovaj klip kući će da bude 10 ili 5 minuta. Što brže da ga ubrzam, da krenemo. Prvo, instalirate ovo Android na Play prodavnici, neću ja sad to da pokažem. Android, ovo što sad držim, ove makaze, plave, kao ove crvene makaze na plavo ovo, dobro to instalirate, uđete u to. I sad, tu možete da buđite klip, ovdje sigurno znate da sečete. Uđete u Android, izaberete bilo koji video, ja ću ovo što se pokušao da snimam, ali je predugačak. Samo da smanjim ovo, da smanjim da se ništa ne čuje. Dobro, može malo. I sad tu samo sečete ovako. I eto ga, sad uzmete ovdje sečete, ja neću ništa da brčkam. Ajde. Onda možete da slikate ovako. Ajde tu, hajde na primjer, ajde. I samo slikate, vidite. Kako rendovati, ja pa rendovati. I slikano je, sad ću je obrišati. Razumete, to se slika, onda ovdje možete tekst da stavite, ovdje možete pesmu, Android, da, to mi je drug poruku. Lazar Mitrović, to je moj drug, Lazar Mitrović, i napisao mi je da. Da, super. To je Lazar Mitrović, a ovo je moja tetka Milena Janković, ovo je moj drug isto Andrija Tomović, on je zbog bivšeg odvijenja od kad sam bio od 1. do 4. Uzmete bilo koji klip, ja neću taj, zato što je predugačak. Neću taj, hoću drugi klip, jebi ga. I tako da buđite, onda imate ovdje efekte. Sad isto birate ovo, ja ću isto ovo. Ajde. I uzmete neki, na primjer, ovaj. Paint. I štiklirate, idete save. I to je gotovo. Da, onda imate tu, sad ću vidimo šta je beše, dajde da izaberemo ovaj. Da, to je ovo za muziku, znači uzmete, stavite muziku. Stavite muziku. Ovo. Tu. I štikliram. I sortirujem. I ono sad to treba se učitati, ali ja neću ovim. Uzet ću ja drugi klip. Neki koji malo manje traje. Koliko je traje? 15,5 minuta, jebik. Evo, uzet ću... Ujedi govna. Uzet ću... Evo moj klip od 2 minuta. Staviti u muziku. Gotovo. Štikliram, to će malo continue. I to će mnogo dugo da se učitava. Ja sad tu neću da čekam. Za sutra jedno ćete imati muziku u klipu. Onda možete napraviti video od slika. Naprimjer, uzmete ovako sliku, stavite jednu sliku. Uzmete drugu, postavite sliku. Koliko već dugo snimam? 4 minuta, ovo dobro, skoro pa ste završili. Rekao sam vam, onda imate ovdje da se snimate. A ja sad ne mogu da snimam zato što snimam. Ne mogu da se snimim zato što snimam klip, to sam to da kažem. A ne mogu da snimam zato što snimam. Evo sam ja, vidite moju facu u ovoj facecam. Da. Ovdje sam u selu i ovdje živi moja tetka Milena. A u Nišu živi moj najbolji drug Lazar Mitrović i moj drugi odvijenja Andrija Tomović. Ovo moj brat se zbava, ubić te. Ovo moj brata.
Ako niste znali, on tako izgleda. Moji drugari koji su me subscribe-ovali znaju. A evo, oni koji ne znaju. Dobro, ajmo da se vratimo na posao. Koliko već traje? 5 minuta i 18 sekundi, dobro. Možda ću ja to iseći, ali ne verujem. Neću da sečem. Ovdje imate, na primjer, uđete ovdje, izaberete klip i sad tu imate sve kako možete da ga budžite. Možete da ga šerujete, možete da ga rotirate na 90 stepeni. Biš. I sad će ono to nam se učitava, ali ja to neću da radim. Imate konvert, dobacite muziku, imate tekst. Šta mi je ko poslao? Ja zaboravim sam da im kažem da snijem novi. Ja. Eto, to je onaj moj neuspeli koji traje 100 godina. I ne može. Ok, sad ću ja moram da joj odgovorim, samo malo. Moje sestri. Ja pa sestri tetki. Evo. Za 3 minuta. Ok, nešto sam se zbunio nešto. Eto, tako, ajde. To je to, imate ovdje sliku, izaberite sliku, ja ću ovu moju sliku L. Kuda slika, da imate tu da budžite, ali nju nešto ne možete mnogo da budžite, šta? Ne znam, ovdje imate da šerujete, preko Facebooka, preko Bluetootha, ako imate Messenger, ako imate Skype, ako imate PowerCam, ako imate Viber, ako imate Google+, ako imate Gmail. I tako, ovo ja mislim da je za, ovo je klipa. Ajde, ovako ćemo da završimo klip, da vidite moju facu. Ajde, će izađemo skroz dalje, samo da pogledam nešto na YouTube. YouTube, da vam pokažem moj kanal, evo YouTube. Ajmo dođemo na YouTube, ajde YouTube. Jebati YouTube. Šta, to je ovaj neuspjeli video. Evo ga igrati, sad da vidite kako sam sve subscribe-ova ako toliko želite da vidite. Serbian Games BL, srpski tutoriali, The Serbian Enderman, Lazar Dinov, Visit TV, Full TV, Team Stone, Jasenštajn, Kovalska, MCN Serbia, Buđa, Balkan Tutorials. To svi koji sam ja subscribe-ovao. Idemo otpremljeno, otpremljeni video su ovi dva. Ok. Evo su moje dva videa, eno je onaj prvi, eno Minecraft Pocket Edition, epizoda 1 Zebancija. Snimit ću novu epizodu, jer epizoda koju sam prvo snimio, ta epizoda nije, ta epizoda mnogo dugo traje. Tako da ću izbaciti 10 ili 5 minuta, koliko ovo traje. 8 minuta, dobro. Nadam se da će moći da se završi. Eto, sad ću vam pokažem moj kanal, evo klip. Vidite sad, klip. Gotov klip. Evo, ovo moj kanal. Samo 2 video snimka. Playlist treba da napravim. Video snimci sa sviđanjima, 15 videa, to su drugi. Kako se prijaviti na YouTube, Balkan Tutorials, sve mogući. Balkan Tutorials, Buđa, Serbian Games BL, Barić, Serbian Games BL, Buđa, Serbian Games BL, Serbian Games BL, Full TV, Team Stone, Full TV, Serbian Games BL. Ok. Kako ćemo završiti ovo? Na jedan mnogo čudan način. To je bilo to za ovaj kraj epizode, naravno.
Ja se nadam da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao ljudi!